ассалому алайкум бинандаҳои азизу арҷуманд. ҳоло ба таваҷҷӯҳи шумо нашри таҳлилӣ ва ҷанбастии ҳафта аз телевизиони симои шаҳри Панҷакейн манзур мегардад. ба ҳамагон маълум аст, ки давоми ҳафтаи сипаришуда дар кишварҳои ҷаҳон ҷумҳурии Тоҷикистон, вилояти Суғ ва шаҳру деҳоти Панҷакейн рӯйдоду воқеаҳои гуногуне ба амал омаданд, ки ҳоло хабарнигорони мо муҳимтарин рӯйдодҳои ҳафтаи сипаришударо барои шумо пешниҳод месозанд. санаи 16 декабри соли 2025 дар ҳаёти сиёсӣ ва давлатдории ҷумҳурии Тоҷикистон боз як рӯйдоди муҳим ба вуқӯъ пайваст. дар ин рӯзи фархунда асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ, пешвои миллат, президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон паёми навбатии хешро ба Маҷлиси Олии ҷумҳурии Тоҷикистон ироа намуданд. мавриди зикр аст, ки паёми пешвои муаззами миллат тавассути ҳамаи шабакаҳои телевизионӣ ва радиои ҷумҳурии Тоҷикистон мустақиман пахш гардид. сокинони шаҳру деҳоти Панҷакейн, роҳбарият, намояндагони соҳаҳои гуногун паёми пешвои муаззами миллат, президенти ҷумҳурии Тоҷикистонро мустақиман тавассути шабакаҳои телевизионӣ тамошо карданд. дар толори мақомоти иҷроияи маҳаллӣ, ҳокимияти давлатии шаҳри Панҷакейн, роҳбарияти мақомоти иҷроияи маҳаллӣ, ҳокимияти давлатии шаҳри Панҷакейн, сардорони шӯъбаю бахшҳо ва воҳидҳои сохтории мақомоти иҷроияи маҳаллӣ, ҳокимияти давлатии шаҳри Панҷакейн паёми пешвои муаззами миллат, президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмонро ба Маҷлиси Олии ҷумҳурии Тоҷикистон дастаҷамъона ва мустақиман тамошо карда, бори дигар онҳо эҳсос карданд, ки ин паём як барномаи созанда барои давлати азизи мо ба ифтихори 35-мин солгарди истиқлоли давлатии ҷумҳурии Тоҷикистон мебошад. дар прокуратураи шаҳри Панҷакейн низ паёми навбатии пешвои муаззами миллат, президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмонро ба Маҷлиси Олии ҷумҳурии Тоҷикистон кормандони прокуратура дастаҷамъона ва мустақиман тавассути телевизион тамошо карданд ва онҳо бори дигар изҳор доштанд, ки воқеан ин паёмҳо ва паёми навбатии пешвои муаззами миллат асосан барои баландбардоштани пояҳои давлатдорӣ, таъмини волояти қонун ва ҳамзамон маърифати ҳуқуқии мардум равона шудааст. зеро маҳз пешниҳоди пешвои муаззами миллат, президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон санаи 12 декабри соли равон аз тарафи маҷмӯаи созмони милали муттаҳид пазируфта шуд ва соли 2027 соли байналмилалии маърифати ҳуқуқӣ эълон гардид. дар суди шаҳри Панҷакейн низ кормандони ин мақомот паёми пешвои миллатро бо як таваҷҷӯҳи хоса тамошо карданд ва онҳо бори дигар эҳсос карданд, ки воқеан пешвои миллати мо тамоми ҷаҳду талошҳои хешро барои ободонии кишвар равона сохта аз мақомоти ҳифзи ҳуқуқ, хоса мақомоти суд даъват ба амал оварданд, ки дар ҳама гуна ҳолат волояти қонун ва адолати иҷтимоиро риоя намоянд. дар шӯъбаи вазорати корҳои дохилии ҷумҳурии Тоҷикистон дар шаҳри Панҷакейн низ паёми пешвои муаззами миллат, президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмонро ба Маҷлиси Олии ҷумҳурии Тоҷикистон бо як таваҷҷӯҳи хоса мустақиман тамошо карданд. дар паёми навбатии пешвои муаззами миллат таъкид шуд, ки бояд мақомоти ҳифзи ҳуқуқ аз ҷумла мақомоти корҳои дохилӣ дар самти таъмини амну суботи ҷомеа, тартиботи ҷамъиятӣ ва таъмини волояти қонун, ҳифзи ҳама гуна манфиатҳои мардум тамоми ҷаҳду талошҳои хешро равона созанд. дар шӯъбаи минтақавии назорати давлатии молиявӣ ва мубориза бо коррупсия дар водии Зарафшон
پیام نوبتی پیشوای معظم ملت پرزیدنت جمهوری تاجیکستان با مجلس عالی کشور از طرف کارمندان این شعبه به طور مستقیم تماشا کرده شد. تاکید گردید که واقعاً فعالیت آنها در پرتو پیام سازنده پیشوای معظم ملت ادامه یافته در زمینه پیام نوبتی که امروز سنه 16 دکبر ارائه گردید، این مقامات تصمیم گرفتند که در سمت تقویت بخشیدن مبارزه بر ضد عملهای کورپسیونی از تمام امکاناتها ثمرناک استفاده میبرند. در ناظرات اندوز شهر پنجکن نیز پیام نوبتی پیشوای معظم ملت پرزیدنت جمهوری تاجیکستان را هیئت راهبری، کارمندان و آنهایی که با فعالیت اندوز علاقه‌مند بودند مستقیما و دستجمعانه تماشا کردند. پیشوای معظم ملت در جریان ارائه پیام نوبتی خویش بار دیگر تاکید کردند که یکی از عامل‌های اساسی رشد اقتصادی کشور به جمع‌آوری اندازها، بلند برداشتن مسئولیت اندازسپارندگان و فعالیت پرثمر مقامات انداز علاقه کلان دارد. در کمیته اداره زمین شهر پنجکن نیز پیام نوبتی پیشوای ملت پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امامعلی رحمان را با یک توجه خاصه تماشا کردند. در پیام بار دیگر تاکید شد که امروز استفاده عاقلانه زمین باید تحت نظارت مقامات دستدار قرار گیرد. پیشوای ملت پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امامعلی رحمان تاکید نمودند که ما برای مردم کشور دوام سالهای صاحب استقلالی بیش از 75,000 گکتار زمین‌های نزد حولگی جدا کرده، همزمان برای تأسیس خودروهای انفرادی و دیگر ساختارهایی که در سمت تامین امنیت عضوقواری کشور سهم دارند تمام شرایط و امکانات‌ها را فراهم آوردیم. در کارخانه دولتی فرعی خواجگی منزلی کمونالی شهر پنجکن نیز پیام پیشوای معظم ملت محترم امامعلی رحمان را مستقیما تماشا کرده آن را همچون یک برنامه مفصل رشد اقتصادی و اجتماعی تاجیکستان در سال 2026 و من بعد و استقبال سزاوار 35مین سالگرد استقلال دولتی جمهوری تاجیکستان معنیداد کردند و تاکید شد که باید در رشد و آبادانی شهرهای مملکت نقش کارخانه‌های دولتی فرعی خواجگی منزلی کمونالی باید باز هم گسترش داده شود. در مسیر دولتی خواجگی جنگلی شهر پنجکن پیام نوبتی پیشوای معظم ملت را با یک فرح و افتخار تماشا کردند. کارمندان این ساحه تاکید کردند که امروز برای جمهوری تاجیکستان یکی از بایگری‌های اساسی خواجگی جنگل می باشد و ما تصمیم گرفتیم که در پرتو دستور سپارش‌ها و پیام نوبتی پیشوای ملت پرزیدنت جمهوری تاجیکستان در سمت حفظ جنگل و زیاد نمودن جنگل‌های مملکت، حفظ عالم حیوانات و پرندگان از تمام تدبیرها ثمرناک استفاده بریم. در شهر پنجکن کمیته امنیت عضوقواری اساساً برای تامین بازار استعمالی با محصولات خوراکواری، ساحه چاروا و تامین بی‌خطری آن فعالیت می‌کند. کارمندان این ساختار نیز پیام نوبتی پیشوای معظم ملت را با یک توجه خاصه تماشا کردند و اظهار داشتند که واقعا امروز تامین امنیت عضوقواری برای مملکت و همزمان صادرات مال و محصولات اهمیت بسا کلان دارد. اهل بخش فرهنگ شهر پنجکن نیز پیام پیشوای معظم ملت پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امامعلی رحمان را به طور دستجمعانه و مستقیما توسط شبکه‌های تلویزیون تماشا کردند. پیشوای ملت در جریان ارائه پیام نوبتی خویش به ساحه فرهنگ توجه کلان ظاهر کردند. از جمله تاکید کردند که سال روان شهر باستانی پنجکن از طرف شورای جهانی
ҳунарҳо ҳамчун шаҳри ҷаҳонии ҳунарҳои мардумӣ аз рӯи номинатсияи Сузаннаи Панҷакин эълон гардид, ки як дастоварди бузург на танҳо барои фарҳанги шаҳри бостонии Панҷакин, балки барои тамоми кишвари азизи мо Тоҷикистон мебошад. کارمندان کاخی به نام استاد لایق شیرالی نیز دستجمعانه پیام نوبتی پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امام علی رحمان را به مجلس عالی کشور تماشا کردند. در پیام خویش پیشوای ملت از کارمندان ساحه فرهنگ دعوت نمودند که آنها باید تمام جهد و تلاش‌های خویش را برای بلند برداشتن فرهنگ تاجیکان، معرفی آن در عرصه جهان و استفاده مقصدناک مرکزهای فرهنگی استفاده نمایند و برای رشد این ساحه در سال 2026 مطابق پیام نوبتی پیشوای معظم ملت چندین مرکزها، بنیادها و همزمان کانون مخصوص برای رشد فرهنگ و بلند برداشتن مقام فرهنگ تاجیکان تأسیس داده می شود. در شعبه ثبت اسناد حالت شهروندی شهر پنجکین کارمندان این شعبه پیام نوبتی پیشوای معظم ملت را با یک فرح و شادمانی و افتخار تماشا کردند. تاکید شد که واقعا هم سالهای آخر از طرف رهبری دولت در زمینه ارائه پیام‌هایشان برای بهتر نمودن فعالیت ثبت اسناد حالت شهروندی تدبیرهای زیادی عملی کردید. مورد ذکر است که هیئت رهبری، کارمندان و متخصصان بانک دولتی امانتگذاری امانت بانک در شهر پنجکین پیام پیشوای معظم ملت محترم امام علی رحمان با مجلس عالی را با یک دقت تام مستقیما تماشا کردند. با آنها تاکید شد که در هر پیام خویش و از جمله در پیام امساله‌شان پیشوای معظم ملت با بلند برداشتن نقش و مقام بانک ها و سیاست قرضی بانکی توجه مخصوص ظاهر نموده بانک های کشور را وظیفه‌دار کردند که برای رشد ساحه صاحبکاری بیشتر قرض‌های امتیازناک پیشنهاد نمایند. در فیلیال جمعیت سهامی کشاده آریان بانک شهر پنجکین نیز پیام پیشوای معظم ملت را با یک توجه خاصه دستجمعانه و مستقیما توسط تلویزیون تماشا کردند. آنها باری دیگر اصرار داشتند که واقعا در هر پیام خویش پیشوای معظم ملت با فعالیت بانک ها توجه بیشتر ظاهر نموده از رهبریت و کارمندان بانک ها دعوت می نمایند که برای صفتاً بهتر نمودن فعالیت بانکی برای هم مشتریان، برای کارخانه ها خاصه صاحبکاران امکانات های فراگیر را مهیا سازند. هیئت رهبری، کارمندان و متخصصان مرکز تشخیص منطقوی آگنتی تاجیکستان در شهر پنجکین نیز پیام نوبتی پیشوای معظم ملت پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امام علی رحمان را با مجلس عالی کشور با یک توجه خاصه تماشا کردند. در جریان تماشای مستقیم پیام نوبتی پیشوای معظم ملت باری دیگر تاکید شد که در جمهوری تاجیکستان باید نقش مقامات نظارتی بلند برداشته شود و در این سمت آگنتی تاجیکستان باید برای باز هم بهتر کردن صفت محصولات و مساعدت کردن در صادرات محصولات خوش صفت همه طرفه مساعدت نماید. در خدمات آتش نشانی شهر پنجکین نیز پیام پیشوای معظم ملت پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امام علی رحمان را تماشا کرده آنها نیز اظهار داشتند که برای آنها پیام امساله پیشوای معظم ملت یک برنامه خیلی مهم برای رشد مملکت
و استقبال سزاوار 35مین سالگرد استقلال دولتی جمهوری تاجیکستان می باشد. هیئت راهبری، کارمندان و متخصصان کارخانه واحدی اکسپدیسیون اکتشافی گئولوژی مایان نیز پیام نوبتی پیشوای معظم ملت محترم امام علی رحمان را با مجلس عالی جمهوری تاجیکستان به طور دستجمعانه توسط تلویزیون تماشا کردند. در پیام نوبتی پیشوای معظم ملت تاکید شد که ما باید تمام ثروت‌های زیر زمین کشور را همه‌طرفه کشف نموده برای کارکرد صنعتی آنها امکانات‌های وسیع را فراهم آوریم و در این سمت نقش کارمندان ساحه گئولوژی جمهوری تاجیکستان خیلی کلان می باشد. در شبکه‌های برقی پنجکی نیز پیام نوبتی پیشوای ملت پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امام علی رحمان را با یک توجه خاصه تماشا کردند. پیشوای ملت محترم امام علی رحمان به حاضرین اطلاع دادند که از طرف حکومت جمهوری تاجیکستان برای تعمیر و ازنوسازی نیروگاه‌های آبی برقی پیشین و وسعت کارها در نیروگاه برقی راغون مبلغ‌های خیلی زیاد جدا گردیده تنها در زمستان سال 2026 بعضی مشکلات پیش می آید و پیشوای ملت امام علی رحمان اطلاع دادند که اعتباراً از سال 2027 در جمهوری تاجیکستان مردم با نیروی برق پرره تامین می شوند. در کمیسیون حزب خلقی دموکراتی تاجیکستان در شهر پنجکی نیز پیام نوبتی پیشوای ملت پرزیدنت جمهوری تاجیکستان رئیس حزب خلقی دموکراتی تاجیکستان محترم امام علی رحمان را با یک افتخار و همزمان توجه خاصه تماشا کردند و در زمینه دستور سپارش‌ها و نشاندادهای پیام تصمیم گرفتند که فعالیت خویش را باز هم گسترش می‌بخشند. هیئت راهبری، متخصصان و کارمندان کارخانه دولتی فرعی آبرسانی و کانالیزاسیون شهر پنجکی نیز پیام نوبتی پیشوای معظم ملت پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امام علی رحمان را با مجلس عالی جمهوری تاجیکستان با یک توجه خاصه مستقیما توسط تلویزیون تماشا کردند. در پیام پیشوای ملت مخصوص تاکید گردید که ما باید در همه شهر و ناحیه‌های مملکت و دهات آن برای تامین آب نوشابه و امکانات‌های به شرایط شهرها مطابق کردن آنها تدبیرهای مشخص را عملی سازیم. در اداره دولتی بهداشت زمین و آبیاری حوزه دریای زرافشان نیز پیام نوبتی پیشوای معظم ملت پرزیدنت جمهوری تاجیکستان را با یک افتخار و توجه خاصه تماشا کرده آنها نیز تاکید کردند که ما نیز در سمت تطبیق پیام نوبتی پیشوای معظم ملت که اساساً برای بهداشت زمین، تامین آب‌های پولیزی و فراهم آوردن برای رشد کشاورزی روانه شده است، سهم ارزنده خویش را می‌گذاریم. امروز سنه 16 دکبر پیام پرزیدنت جمهوری تاجیکستان اساسگذار صلح و وحدت ملی پیشوای ملت پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امام علی رحمان در مجلس یکجایی مجلس ملی و مجلس نمایندگان کشور ارائه گردید. در پیام سروری دولت اوید به دستاوردها و نتیجه برداری اوید به همه ساحه‌های خواجگیداری در سال 2025 قیدها گردیده اوید بر رشد ساحه اجتماعی و اقتصادی در سال 2026 معین کرده شد. راهبری دولت جنبش سال 2025 را همچون سال دستاوردهای مهم ارزیابی نموده قید کردند که در این زمینه در سال آینده ما برای پیشواز 35 سالگی استقلالیت کشور باید بهتر سهمگذار باشیم. پیام نوبتی سروری دولت را کارمندان شعبه حفظ محیط زیست مقامات اجرایی محلی حاکمیت دولت شهر دستجمعانه تماشا کرده قید کردند سروری دولت در هر پیام خود
оид ба дастгирии ҳифзи муҳити зист таваҷҷӯҳи хоса зоҳир менамоянд. ин буд ки пешвои муаззами мо паёми навбатиро бо мавзӯи ҳифзи муҳити зист оғоз карданд. ин моро водор мекунад ки мо ба тозагӣ ва ҳифзи муҳити зист диққати махсус диҳем. паёми навбатии сарвари давлатро дар коллеҷи тиббии шаҳри панҷакент дастаҷамона тамошо карда вазифагузориҳои сарвари давлатро сармашқи кори худ меҳисобанд. имрӯз мо кормандони муассисаи давлатии таълимии коллеҷи тиббии шаҳри панҷакент якҷоя бо донишҷӯён ҷамъ омадем то аз паёми имсолии пешвои муаззами миллат баҳравар гардем. пешвои муаззами миллат президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон бо як эҳтироми хоса, бо як ғамхории хоса, чун ҳарвақта имсол низ дар бораи ҳаёти мардуми кишвар, рушди иқтисод, маориф, фарҳанг ва ҷавонон сухан гуфтанд. дар паёми имсолаашон низ пешвои миллат бештар ба ҷавонон диққати ҷиддиро доданд ки албатта ин ба мо ҷавонон бетаъсир намонд. мо ҷавононро барои дониш омӯхтан ва маълумот касб намудан даъват намуданд. насли ҷавонро пешво бо ин паёмаш шод кард. дар марзи қалбашон гулбоғҳо бунёд кард. мо бо паёми пешво якҷо ҳама сар додаем. аз ҳақ наметобем рӯ, мо миллати озодаем. яке аз иқдомҳои наҷиби дигаре ки пешвои муаззами миллат дар паёми имсолаашон ироа намуданд, ин баргузории озмуни ҷумҳуриявии шоҳномахонӣ мебошад ки ин албатта боз ҳам аз таваҷҷӯҳи хосаи пешвои миллат ба мо ҷавонон ва эътимоди ин нафар ба мо ҷавонон дарак медиҳад. ман шахсан худам ҳамчун як шаҳрванди озоди ин кишвар пас аз тамошои паёми пешвои миллат ҳисси ватандӯстӣ нисбати ватанам бештар пайдо намудам ва масъулияти хешро дарк намудам ки аз ин пас бояд чӣ корро иҷро намоям. ва ҳамон лаҳзае ки ин иқдом аз ҷониби пешвои муаззами миллат ироа гардид, дар дилам як ҳиссе бедор гардиду хостам худам низ дар ҳамин озмун дар соли 2026 иштирок варзам ва кӯшиш менамоям ки як тайёрии ҷиддӣ намоям, ҳам барои иштирок дар озмун ва ҳам барои баҳравар гардидан аз таъриху фарҳанги гузаштаамон. ту омадӣ ба майдон, эй пешвои миллат, гашти ба рӯзи сахтӣ мушкилкушои миллат. эй пешвои миллат, эй қаҳрамони миллат, гардида риша пайванд ҷонат ба ҷони миллат. дар ҳар паёми худ сарвари давлат оид ба дастгириҳои пайваста ба соҳаи тандурустӣ ва таъмин намудани ин соҳа бо таҷҳизотҳои замонаӣ қайдҳо менамояд. аз ин рӯ кормандони беморхонаи марказии шаҳр ва таваллудхона паёми сарвари давлатро дастаҷамона тамошо карда ва вазифагузориҳоро сармашқи кори худ менамоянд. дар лисеи касбии техникии шаҳри панҷакент ҳайати роҳбарӣ, устодону омӯзгорон ва донишҷӯён зимни тамошои мустақими ироаи паёми пешвои миллат воқеан таъкид карданд ки ин паём барои рушди соҳаи маориф аҳамияти басо калон дорад ва пешвои миллат бори дигар таъкид карданд ки мо бояд барои омода кардани беҳтарин кадрҳо дар соҳаҳои гуногуни хоҷагии халқ аз муассисаҳои соҳаи таълимӣ аз ҷумла лисейҳои касби техникӣ ҳаматарафа истифода барем. дар муассисаи давлатии лисеи шаҳри панҷакент низ паёми пешвои муаззами миллатро бо як фараҳу шодмонӣ пазируфтан. зимни тамошои мустақими ин паём пешвои миллат бори дигар масъалаи баландбардоштани сатҳу сифати таълиму
тарбият ро дар масъаҳои таълимии кишвар ба миён гузоштанд. ҳайати роҳбарии устодон ва омӯзгорону донишҷӯёни коллеҷи омӯзгории шаҳри Панҷакен низ паёми навбатии пешвои миллат президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалии Раҳмонро бо як шавқ ва таваҷҷӯҳи хоса дастаҷамъона тавассути телевизион тамошо карданд. онҳо низ аз дастуру супоришҳо ва нишондодҳои паёми навбатии пешвои муаззами миллат баҳравар гардида тасмим гирифтанд ки дар самти баландбардоштани сатҳу сифати таълиму тарбият ва имкониятҳои технологияи муосир барои фаъолияти коллеҷи омӯзгорӣ ҳаматарафа саъю кӯшиш менамоянд. устоди калони коллеҷи омӯзгории шаҳри Панҷакен шейхи Муфтиолиб Асламович имрӯз як фазое аст ки дар коллеҷи мо як фазои фараҳбахш имрӯз паёми асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ пешвои муаззами миллат президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалии Раҳмон чӣ хеле ки тамоми тоҷикистониҳо дида истоданд. мо низ дар қатори ҳамаи шаҳрвандони Тоҷикистон ин паёмро бо ҷону дил дида истодаем ва аз аввалин суханҳои муҳтарам ҷаноби олӣ аллакай мо як фараҳбахше гирифтем ки дар саршавии паёми имсола хушбахтона дар бораи омӯзгор дар бораи илму маориф суханҳои воломақом гуфта истоданд. соли гузашта дар паёмашон чунин дар мақоми омӯзгор гуфта гузашта буданд. дастгириҳои пешво ва тамоми суханҳою паёмҳои дастуру маслиҳатҳои пешворо сармашқи кори худ кунем ва мехоҳем то ин ки насли оянда ҷавонони мо як бо дониши мукаммал сазовори номи омӯзгор шаванд, сазовори номи бо илму маърифат буданашонро дар амал татбиқ намоянд ва барои рушду нумӯи Тоҷикистони азиз саҳми босазо дошта бошанд. мавриди зикр аст ки дар донишгоҳи омӯзгории Тоҷикистон дар шаҳри Панҷакен паёми навбатии пешвои муаззами миллат президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалии Раҳмонро ба Маҷлиси Олии Ҷумҳурии Тоҷикистон, ҳайати роҳбарӣ, устодон, омӯзгорон ва 1000 нафар донишҷӯёни ин боргоҳи маърифат тамошо карданд. дар паём пешвои муаззами миллат бори дигар нақшаю вазифаҳои кормандони соҳаи маорифро мушаххасу муайян карданд. зимни мусоҳиба сарвари донишкадаи омӯзгории Тоҷикистон дар шаҳри Панҷакен профессор Муаззамхон Ансорӣ андешаҳои хешро чунин арзӯбӣ кард. дар ҳақиқат паёми пешвои миллатро ҳамсола мо интизор мешавем, зеро дар паёми пешвои миллат тамоми бурдбориҳо, пешравиҳо ва он барномаҳое ки дар оянда мешаванд баррасӣ мегардад. ин паёмро ҳамчун як барномаи мушаххаси рушди ҷомеаи давлати миллати худамон донистонамон мумкин аст ва барои ҳамин вақте ки имрӯз боз мо шоҳиди паёми навбатии президент пешвои миллат гуфтани ҳастам ки дар ҳақиқат мо аз баромади он кас шоҳид гаштем ки дар 10 соли охир рушди ҷомеаро мушаххас нишон доданд. пеш аз ҳама дар ҳамин давра бунёди корхонаҳои хурду бузурги саноатӣ, рушди роҳи энергетика, ғайр аз ин баланд бардоштани сатҳу иқтисодиёти ҷомеа ва сатҳи ба мӯътадил овардани сатҳи камбизоатӣ дар ҷомеаи мо дар баромади худашон пешвои миллат мушаххас қайд карда гузаштанд ва дар ҳар як паёми пешвои миллат таваҷҷӯҳи хоса хусусан ба соҳаи маориф хело як диққати ҷиддӣ дода мешавад. пеш аз ҳама мо дар сафарҳои пешвои миллат ба минтақаҳои ҷумҳурии Тоҷикистон шоҳиди он мегардем ки ба муносибати 35 солагии истиқлолияти давлати азизамон бисёр иншоотҳои соҳаи маориф
ба кор шурӯъ мекунад. Дар соҳаи мактабҳои олӣ боз ҳам ба ҷалб намудани мутахассисони хориҷа барои баланд бардоштани сатҳу сифати таълимот дар мактабҳои олӣ таваҷҷӯҳи хоса дода мешавад. дар масъаи таҳсилоти миёнаи умумии рақами 15 ба номи абулқосим фирдавсии шаҳри панҷакент низ паёми навбати пешвои муаззами миллатро ҳайати омӯзгорону хонандагон хеле хуб ва бо як ифтихор ва масъулияти баланд мустақиман тамошо карданд. таъкид шуд ки дар ин муассисаи таълимӣ низ барои татбиқи нишондодҳои паёми пешвои муаззами миллат аз имкониятҳои гуногун самаранок истифода мебаранд. дар масъаи таҳсилоти миёнаи умумии рақами 71 шаҳри панҷакент низ паёми навбати пешвои муаззами миллат аз тарафи ҳайати роҳбарӣ омӯзгорону хонандагон мустақиман тамошо карда шуд ва онҳо низ аз дастуру супоришҳои пешвои муаззами миллат ки зимни ироаи паёми навбатии хиш ба миён гузоштанд таъкид карданд ки барои иҷрои дастурҳои пешвои миллат ва паёми навбатиашон ҳамчун барномаи рушди соҳаи маориф саҳми арзандаи хишро мегузоранд. дар масъаи таҳсилоти миёнаи умумии рақами 8 ба номи абуалӣ ибни синои деҳаи моғиён низ паёми навбатии пешвои муаззами миллат президенти ҷумҳурии тоҷикистон муҳтарам имомалӣ раҳмонро дастаҷамъона тамошо карда ҳайати омӯзгорон изҳор доштанд ки воқеан паёми навбатии пешвои муаззами миллат барои рушди соҳаи маориф уфуқҳои навро мекушояд ва омӯзгорон бояд бо як масъулияти баланд аз ғамхориҳои давлату ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистон дар самти рушди соҳаи маориф фаъолият намоянд. имрӯз дар саросари ҷумҳурӣ паёми асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ пешвои миллат президенти ҷумҳурии тоҷикистон ироа карда шуд. имрӯз дар масъаи мо низ бо иштироки хонандагони синфҳои 8, 11 ва омӯзгорони муассиса ин паёмро тамошо карданд дар ҷойги дастаҷамъона. дар паём ҳадафи асосии пешвои муаззами миллат ин баланд бардоштани сатҳи таълиму тарбияи насли наврас мебошад ва имрӯз дар паём қайд карда шуд ки бахшида ба 35-солагии истиқлолияти давлатии ҷумҳурии тоҷикистон бисёртар дар бораи маориф назари ҷиддӣ карда гузаштанд пешвои миллат ки бояд ки насли наврас бояд дар рӯйҳаи ватандӯстӣ ифтихори миллӣ ва худшиносии худогоҳии миллӣ таълим ва тарбия гиранд ва бисёртар дар кӯдакистонҳову дар муассисаҳои таълимии замонавӣ таълиму тарбия карда шаванд ва омӯзгоронро бояд аз ҷиҳати касб аз ҷиҳати маҳорати педагогӣ ба хонандагон ва насли наврас тарбияи хуб метавонанд ва бисёртар ҳисси ватандӯстии насли наврас баланд бардошта шавад ва то ки хонандагон ва ҷавонон ва наврасон ба ҳар гуна ҳизбу ҳаракатҳои тунрав ва қонуншиканиҳо даст назананд. бисёртар назари пешвои муаззами миллат ба соҳаи маориф баланд шуда истодааст бо истифода аз дастурҳою супоришҳои бевоситаи асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ пешвои миллат муҳтарам эмомалӣ раҳмон дар муассиса таълими тарбияи насли наврасро бо як иқдоми баланд бо як рӯйҳаи ватандӯстии ифтихори миллӣ баланд бардорем ва кӯшиш ба харҷ медиҳем ки хонандагони мо дар озмунҳои ҷумҳуриявӣ ки бевосита зери назорати асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ пешвои миллат қарор гирифтааст. аз он ҷумла озмуни фуруғи субҳи донои китоб аст, тоҷикон дар оинаи таърих ва дигар озмунҳое ки баргузор гардидааст. мо кӯшиш ба харҷ медиҳем ки хонандагон дар ин озмунҳо иштирок намуда тамоми маҳорату малакаи дониши худро сайқал диҳанд ва дар ҷойҳои намоёнро ишғол намоянд. дар шӯъбаи маорифи шаҳри панҷакент низ ироаи паёми пешвои миллат
президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ба Маҷлиси Олии кишварро бо як таваҷҷӯҳ мустақиман тамошо карданд. Дар ироаи паёми навбатии хиш президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон вобаста ба соҳаи маориф баландбардоштани сатҳу сифати таълиму тарбия ва донишу малакаи устоdoну омӯзгорон дастуру нақшаҳоро муайян карданд. мудири шӯъбаи маорифи шаҳри Панҷакен Мақсатулло Усмонзода вобаста ба паёми пешвои муаззами миллат дастовардҳои аз паём то паём андешаҳояшро ин тавр арзёбӣ кард. امروز در شعبه معارف شهر پنجکند و تمام مؤسسات زیرتابع شعبه معارف شهر پنجکند با اشتراک کلکتیو آموزگاران، کلکتیو مهنتی، اینچنین با اشتراک خوانندگان صنف‌های 8، 9، 10 و 11 پیام پیشوای ملت را گوش کرده ایستادند و ما اهل معارفچون شهر پنجکند امروز خیلی که ما واقف هستیم در پیام پیشوای ملت اویدی صاحب معارف خیلی خوب سخنهای خوب از طرف پیشوای ملت گفته شد و تمام معارفچون شهر دهات پنجکند پیام پیشوای ملت را سرمشق کار خود دانستند و خیلی که ما واقف هستیم امروز مقام آموزگار از طرف حکومت جمهوری تاجیکستان شخصا از طرف پیشوای معظم ملت براه مانده شد و تمام آن غمخواری که امروز از طرف حکومت جمهوری شخصا از طرف پیشوای معظم ملت پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امامعلی رحمان نسبت مقام آموزگار براه مانده شده است. خیلی که در پیام پیشوای معظم ملت قید کردند در سال 2025 بسیار کارهای مشکل به انجام رسانده شد از جمله در ساحه معارف شهر پنجکند نیز خیلی که ما آگاه هستیم سفر کاری پیشوای ملت در ماه ایول در شهر باستانی پنجکند بود. در سال 2025 ساخته به استفاده دادن بناهای 5 مؤسسه تعلیمی زیاده از 8 مؤسسه تعلیم با سینفون‌های علاوه اینچنین ساخته به استفاده دادن 2 کودکستان، یک کودکستان دولتی و یک کودکستان خصوصی و اینچنین کارهای ساختمانی در شهر و دهات سینفون‌های علاوه ادامه دارد. مورد ذکر است که هیئت ایجادی و تکنیکی تلویزیون سیمای شهر پنجکن از تمام امکانات‌های موجوده استفاده نموده کوشش کردند که بیشتر درباره تماشای مستقیم ارائه پیام پیشوای معظم ملت پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امامعلی رحمان به شما گزارش‌های خویش را پیشنهاد کردند. این گزارش‌ها از طرف کارمندان تلویزیون سیما عباس همراساده، مونیسا اتم‌اللهی و مرتبه رحمانова، نواربرداران خیام جورایف، شاه حسین صالحов، طلبشو توشیف، اسماعیل جان خالов، شهباز قربانov و دیگر همکاران ما تهیه و پیشنهادی شما گردید. дар толори хурди мақомоти иҷроию ҳокимияти давлатии шаҳри Панҷакент ҷаласаи ҳафтавори назди раиси шаҳр баргузор гардид. дар он раиси шаҳри Панҷакент Абдухолиқ Холиқзода иштирок намуда ҳозиринро бо мавзӯъҳои баррасишаванда ошно намуд. ҷаласа бо иштироки муовинони раиси шаҳр, масъулини сохторҳои дахлдори мақомоти иҷроию ҳокимияти давлатӣ, раисони ҷамоатҳо ва дигар шахсони масъул баргузор гардида дар ҷаласа асосан масъалаҳои обёрии заминҳо баррасӣ гардид. ҳамчунин раиси шаҳр таваҷҷӯҳи масъулинро ба масъалаҳои гузоштани шахсони мутасаддӣ ва истифодаи ҳароратсанҷи масофавӣ дар даромадгоҳи бозор ва ҳамаи нуқтаҳои хизматрасониву тиҷоратӣ. дар ҷаласаи ҳафтавор ҳолати воқеии рушди соҳаи кишоварзӣ дар шаҳр дар асоси ҳисоботҳои омурӣ, маълумотномаю гузоришҳои раёсати кишоварзӣ ва роҳбарони хоҷагиҳои ҷамъиятию деҳқонӣ таҳлилу баррасӣ карда аз фаъолияти масъулони соҳа дар раванди корҳои кишоварзӣ аз ҷумла шудгор ва кишти баҳорӣ, ҷобаҷогузории кишти зироатҳо, захираи тухмӣ изҳори нигаронӣ гардид. раиси шаҳр вобаста ба мушкилоти соҳаи чорвафодорӣ масъулинро пурсиш намуда аз ҳаҷми истеҳсоли маҳсулот дар хоҷагиҳо давоми моҳ ҷиддан
انتقاد نمود. رئیس شهر وابسته با مشکلات سوهای پرنده پروری مسئولین رو پرسش نموده حجم استحصال محصولات در خواجگی‌های جمعیتی رو در دوام ماه جدا انتقاد نمود. همچنین با نظر داشته جای داشتنی حالت‌های تشویش‌آور در بعضی از سمت‌های سوهای کشاورزی با راهبران و کارمندان ریاست کشاورزی، کمیته اداره زمین، شعبه اگنتی امور در شهر، اداره بهداشت زمین و آبیاری، حالت‌های فوق‌العاده و دیگر ساختارهای دخلدار سفارش‌های مشخص داده تاکید نمود که حالت استفاده ثمرناک زمین‌های کشاورزی را تحت نظارت قطعی گیرند. گزارشی مرتبه رحمان و اسماعیل جان خالف. سلام از پنجکنتی باستانی، سلام از این مکانی مهربانی، سلام از رودکی از پیر دانا، سلام از لایقی فصل جوانی. سنه 12 دکبر سال 2025 هیئت مهمانان ارجمند را از ده‌ها کشورهای خارجی و داخلی مملکت از جمله مهمانان فخری این همایش بین المللی جناب سعد القدومی، پرزیدنت شورای بین المللی هنرمندی، اعضای شورا سندیل کومر، سونیکا کهر، پاولا منفرد، پرزیدنت شورای بین المللی هنرمندی آمریکای جنوبی کیرول روبرتسون، دیرکتور دپارتمنت بازار جهانی هنرمندی نادیا حمید، کارشناس بین المللی اویل با هنرمندی و فرهنگ نادژدا زدراوینکا و دیگر مهمانان گرامی قدر را در درآمدگاه شرقی شهر پنجکین معاون رئیس ولایت سوخت جمشید جورزاده، رئیس شهر پنجکین عبدالخالق خالقزاده و دیگر شخصان رسمی استقبال نمودند. مهمانان نخست از مجمع تاریخی و فرهنگی پنجرود از مقبره امیر شاعران استاد ابو عبدالله رودکی دیدن نموده با انشاءات گوناگون فرهنگی این مجموعه شناس گردیدند و بار دیگر تاکید نمودند که واقعا تاجیکان در مسیر تمدن جهانی نقشی بزرگ دارند. همزمان گروه مهمانان ارجمند این فستیوال بین المللی از دهه مزار شریف نیز دیدن نموده با مقبره یک از مفسران دین مبین اسلام خواجه محمد بشارا که واقعا یک طرح زیبا با نقش و نگار خیلی جالب بنیاد شده است دیدن کردند و تاکید کردند که حفظ چنین یادگاری‌های تاریخی از توجه راهبریت دولت و حکومت جمهوری تاجیکستان به ساحه احیای هنرهای مردمی جوابگوی می باشد. گروه نمایندگان جمهوری ازبکستان با راهبری رئیس اساسیاسیون هنرمندان این همسایه کشور میرزا احمد رسول جان در دیدمانگاه گمرکی سرزم سرحد دولتی جمهوری تاجیکستان با یک تعامل خاصه مهمان نوازی تاجیکانه استقبال گردید. در مجموع در فستیوال بین المللی سوزنی پنجکین بیش از 200 نفر مهمانان کارشناسان از 16 دولت جهان از جمله ایالات متحده آمریکا،
چین، هندوستان، فرانسه، ایتالیا، ترکیه، ازبکستان و دیگر دولت‌های مشترک المنافع با اشتراک روزنامه‌نگاران از واسطه‌های اخبار عامه شرکت ورزیدند. چهاربینی‌های اساسی فستیوال بین المللی سوزنی پنجکین سنه 13 دکبر سال 2025 برگزار گردید. صبح آن روز نخست اشتراکچیان فستیوال بین المللی سوزنی پنجکین با پایه پیکره اساسگذار دولت تاجیکان شاه اسماعیل سامانی گلچنبرها گذاشته از این رادمرد تاریخ با یک افتخار یاد کردند. در مقامات اجرایی محلی حاکمیت دولتی شهر پنجکین از طرف معاون رئیس ولایت سوق جمشید جورزاده و رئیس شهر پنجکین مهمانان ارجمند این چهاربینی مورد قبول رسمی قرار گرفتند. در این ملاقات بار دیگر تاکید شد که واقعا امروز پنجکین باستانی با سراسم باستانی خویش که تاریخ بیش از 5500 ساله دارد یکی از مرکزهای واقعا پیشرفته نه تنها تمدن تاجیکان بلکه تمدن آسیایی مرکزی می باشد. در این ملاقات پرزیدنت شورای جهانی هنرمندی سعد القدومی و دیگر هیئت همراهانشان برای پذیرایی خیلی صمیمانه و در سطح بلند تشکیل نمودن این فستیوال بین المللی عرض سپاس کردند و اظهار داشتند که برگزاری این فستیوال و شهر جهانی هنرمندی اعلان شدن شهر پنجکین امکان می‌دهد که مردم این دیار باستانی در آینده هنرهای مردمی خاصه سوزنی را با شکل و اصولهای نو و طلبات زمانی معاصر گسترش بخشند. سپس در کاخ به نام استاد لایق شیرعلی شهری پنجکین فستیوال بین المللی سوزنی پنجکین در موضوع صنعت سوزنی دوزی مسائل حفظی عنعنه‌ها با اشتراک اعضای شورای جهانی هنرمندی عالمان و محققان از تاجیکستان، روسیه، ازبکستان و نمایندگان دیگر دولت‌های اشتراکچی این همایش کنفرانس علمی عملی بین المللی برگزار گردید. کنفرانس را با سخن مقدموی معاون رئیس ولایت سوق جمشید جورزاده افتتاح نمود. در سخنرانی رئیس شهر پنجکین عبدالخالق خالقزاده پرزیدنت شورای جهانی هنرمندی سعد القدومی خادم علمی پیشبری آثارخانه اتنوگرافی روسیه تاتیانا یملینکو و دیگر عالمان در مراسم افتتاح کنفرانس برگزاری آن در تحقیق و معرفی اسرار این هنر قدیمی تاجیکان راه‌های احیا نمودن آن و رشد آن توجه پیوسته رهبریت عالی مملکت برای احیا و رشد هنرهای مردمی تاکید کردید. در معرضهای عالمان، محققان، پهلوهای گوناگون این هنر مردمی، تاریخ و شرح تصاویر سوزنی پنجکین و دیگر موضوعهای مربوط به هنرهای مردمی از جمله سوزنی شنیدن 25 معروضه گزارش‌ها انجام داده شد و این کنفرانس در بخش‌های گوناگون فعالیت خویش را ادامه بخشید. مورد ذکر است که در دایره برنامه فستیوال بین المللی سوزنی پنجکین در تالار بینای کمیته شهری حزب خلقی دموکراتی تاجیکستان نشست مطبوعاتی برگزار شد. بر روزنامه‌نگاران معاون رئیس ولایت سوق جمشید جورزاده، رئیس شهر پنجکین عبدالخالق خالقزاده، پرزیدنت شورای جهانی هنرمندی سعد القدومی اوید به هدف برگزاری این همایش بین المللی در دایره سیاست فرهنگ پرورانه پیشوای ملت پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امام علی رحمان روند به عنوان افتخاری سزاوار شدن شهر پنجکین اهمیت آن در احیا و رشد این هنر مردمی
маълумот доданд. зимни посух ба саволҳои хабарнигорон, пиромуни махсусиятҳои сӯзании панҷакен, васеъ намудани бозори маҳсулоти ҳунармандӣ, густариши робитаyu ҳамкориҳо бо шӯрои байналмилалии ҳунармандӣ ва шаҳрҳои дорандаи ин унвони ифтихорӣ, бунёди осорхона ва тимсоли сӯзанӣ дар шаҳри Панҷакен гуфта шуд, ки сазовор шудани Панҷакен ба ин унвон далели боризи таваҷҷӯҳи давлати Тоҷикистон ба иҳё ва рушди ҳунарҳои мардумӣ ва заминаи боэътимод барои муаррифии он дар арсаи ҷаҳонӣ ба шумор меравад. боиси хушнудиҳу сарфарозист, ки шаҳри бостонии Панҷакент расман шаҳри ҷаҳонии ҳунарҳои дастӣ барои сӯзанидӯзӣ эътироф гардид. дар фестивали байналмилалии сӯзании Панҷакент, ки рӯзҳои 12-13 декабри соли ҷорӣ баргузор гардид, аз 16 давлати ҷаҳон, аз ҷумла Иёлоти Муттаҳидаи Амрико, Болгария, Италия, Қазоқистон, Қатар, Қирғизистон, Озарбойҷон, Покистон, Федератсияи Русия, Туркманистон, Туркия, Ӯзбекистон, Франсия, Ҳиндустон, Чин ва Эрон иштирок доштанд. дар маросими тақдими шаҳодатномаи шаҳри байналмилалии ҳунармандӣ навхуст муовини раиси вилояти Суғд Ҷамшед Ҷӯразода, ҳозирин ва аҳли фарҳангу ҳунари кишварро аз номи муовини аввали раиси Маҷлиси Миллии Маҷлиси Олии Ҷумҳурии Тоҷикистон, раиси вилояти Суғд Раҷаб Аҳмадзода бо ин рӯйдоди муҳим шодбош гуфт. дар суханронии сардори раисати Вазорати фарҳанги Ҷумҳурии Тоҷикистон Хуршед Низомӣ, президенти шӯрои байналмилалии ҳунармандӣ Саад Ал-Кадумӣ, директори департаменти бозори ҷаҳонии ҳунармандӣ Надия Ҳомид ба феҳристи шаҳрҳои байналмилалии ҳунармандӣ шомил шудани шаҳри Панҷакент муҳим шуморида, он натиҷаи дастгирӣ ва пуштибонии ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон арзёбӣ гардид. қайд намуданд, ки ҳунари сӯзанидӯзӣ дар ин шаҳри бостонӣ аз аҳди қадим аз нақшҳо дар рӯи сафолу фулузот ва деворнигораҳо ибтидо гирифта тӯли асрҳо анъанаи нақшбардорӣ ва дӯхтани сӯзанӣ идома ёфта, бо эътирофи Панҷакент чун шаҳри ҷаҳонии ҳунармандӣ оид ба сӯзанӣ барои ҷаҳониён чун ҳунари асили миллати тоҷик муаррифӣ карда мешавад. забони нақшҳои сӯзанӣ ба ҳама мардуми олам фаҳмост ва он таърихро барои имрӯзиён бозгӯӣ менамояд. таъкид гардид, ки ҳоло дар Панҷакент беш аз 2500 нафар бонувон ба дӯхтани сӯзанӣ машғул ҳастанд. раиси шаҳри Панҷакент Абдухолиқ Холиқзода ба асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ, пешвои миллат, президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомали Раҳмон, раиси вилояти Суғд Раҷаб Аҳмадзода, роҳбарияти шӯрои байналмилалии ҳунармандӣ, ҳамаи ташкилоту муассисаҳо, хоса бонувони ҳунарманди шаҳрро, ки барои соҳиб шудани шаҳри Панҷакент ба ин унвони ифтихорӣ дастгирӣ ва мусоидат намуданд, изҳори сипос намуд. дар вазъияти тантанавӣ президенти шӯрои байналмилалии ҳунармандӣ Саад Ал-Кадумӣ ба раиси шаҳри Панҷакент Абдухолиқ Холиқзода шаҳодатномаи узвияти шаҳри Панҷакентро ба феҳристи шаҳрҳои байналмилалии ҳунармандӣ тақдим намуд. дар фарҷум барои иштирокчиён барномаи хеле ҷолиби ҳунармандон, ки тараннумгари ифтихор аз ватандорӣ, ҳунари асили миллӣ ва дӯстии бародарӣ аст, пешкаш карда шуд. дар рӯзи сеюми ин ҳамоиши байналмилалӣ меҳмонон иштирокчиёни он аз шаҳри қадимаи Панҷакен ва шаҳраки қадимаи Сараз дидан намуданд. ба меҳмонон иттилоъ дода шуд, ки воқеан Панҷакен дорои таърихи қадима мебошад. шаҳри қадимаи Панҷакен имрӯз аз тарафи давлату ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон ҳифз мешавад ва аксар ҳунарҳое, ки мардуми мо то ба имрӯз онро идома медиҳанд, аз ҳамин шаҳрҳои қадима ҳамчун нусха ва ёдгории таърихӣ боқӣ мондааст. дар шаҳраки қадимаи Сараз меҳмонон бори дигар бо таърихи 5500-солагии ин хиттаи таърихии тоҷикон шинос шуданд ва таъкид намуданд, ки дар ин шаҳри қадима дар баробари зироаткорӣ, шаҳрсозӣ, ҳунарҳои мардумӣ низ хеле тараққӣ карда буд ва хушбахтона тоҷикон ин мероси аҷдодони хешро имрӯз идома мебахшанд. гузориши Аббос Ҳамроҳзода, Муниса Атамуллоева, Майсара Тиллоева, Хайём Ҷураев, Шаҳбоз Қурбонов
Талабшо Тошев, Шоҳусайн Солиҳов, Исмоил Холов. бо мақсади муҳайё намудани шароити мусоид ба тоҷирон ва идома додани фаъолияти соҳибкорӣ роҳбарияти мақомоти иҷроияи маҳаллии ҳокимияти давлатии шаҳри Панҷакент тадбирҳои амалӣ меандешад. имрӯзҳо дар собиқ корхонаи консервабарории Шарбат ки дар қисмати ғарбии шаҳри Панҷакент ҷойгир аст, корҳои сохтмониву ободонӣ бо маром идома дорад. зиёда аз 100 нафар сохтмончиён муташаккилона бо корҳои ободониву бунёдкорӣ машғуланд. дар назар аст ки пас аз мавриди истифода қарор гирифтани зиёда аз 400 нуқтаи савдо ва хизматрасонӣ ба фаъолият шурӯъ мекунад ва тоҷирон метавонанд минбаъд низ чун пешин бо фаъолияти соҳибкорӣ шуғл варзанд. ёдовар бояд шуд ки барои тоҷироне ки дар бозори Гулистон аз ҳодисаи мудҳиши сӯхтор ки санаи 12 ноябри соли равон зарари калон диданд, ҳамчун ёрдам кӯмакпулӣ ва имтиёз дар қарзҳои бонкиашон инчунин пардохти андоз низ тадбирҳо андешида шудааст. раиси шаҳри Панҷакент Абдухолиқ Холиқзода ба масъулону сохтмончиён дастур дод то дар муҳлати муайяншуда бо сифати хуб масолиҳи хушсифати сохтмонӣ ва риояи меъёрҳои сохтмонӣ корҳоро анҷом диҳанд. ҳамзамон барои истгоҳи воситаҳои нақлиёт низ тадбирҳои амалӣ андешида шавад. гузориши Муиниса Атамоева ва Исмоилҷон Холов. бо мақсади сазовор истиқбол намудани 35-мин солгарди истиқлоли давлатии ҷумҳурии Тоҷикистон дар шаҳру деҳоти Панҷакент тадбирҳои ободонию созандагӣ, бунёду навсозиҳо амалӣ мегарданд. аз ҷумла бо ин мақсад сокинони деҳаи Рӯзи Обноки ҷамоати деҳоти Юрӣ азм карданд ки тариқи ҳашар як мактаби муосирро барои ояндаи дурахшони фарзандонашон бунёд намоянд. бо иштироки раиси шаҳри Панҷакент Абдухолиқ Холиқзода ва пирони рӯзгордидаи деҳа барои сохтмони дабистони нав санги асос гузошта шуд. ба гуфти нозири минтақавии шӯъбаи маориф Шехимов, бинои нав дар масоҳати наздик 9 сотиқ сохта шуда, он аз як ошёна ва 12 синфхона иборат буда. барои фарогирии 400 нафар хонанда дар 2 баст пешбинӣ шудааст. зимни суҳбат бо сокинон раиси шаҳри Панҷакент аз иқдоми соҳибкорон ва сокинони деҳа саховатмандон ки бунёди таълимгоҳро маблағгузорӣ мекунанд ва онро тибқи лоиҳа бо маслиҳати мутахассисон ба таври ҳашар бунёд мекунанд, изҳори қаноатмандиву сипос карда шуд. бояд гуфт ки бошандагони ин деҳа ба вазъи обу ҳаво нигоҳ накарда, ҳама сарҷамъона муттаҳид шуда ба бунёди ин табистон машғуланд то насли оянда дар шароити муосири илм таҳсил кунанд. ба гуфти сокинон, мактаби пешини деҳа ҳанӯз солҳои 70-уми қарни гузашта сохта шуда буд. директори мактаби 116 Мирзоёрзода Имомалӣ Мирзоёр. ман талаба будам ки 74 сол мактаб бо тарзи ҳашар мактаби кӯҳна сохта шуд ва ман синфи дуюма омада ҳам мактаба хондам. ин мактаба 8 сол хонда тамом кардам. хонда омада бо ҳам мактаба соли 1989 омада кори фаъолияти муаллимият сар кардам. то ҳамин дам дар ҳамин мактаб кор карда истодагам. 2013 ҳамин мактаб сел омад аст ва табиӣ офат мактаба зер кард. мо ҳамин мактаба ҳозир истифода бурда истода будем ки мана мактаби нава бо тарзи ҳашар сар кардагам. як моҳ зиёд шуд ки мо ҳамин фаъолияти кори нав мактаба сар карда истодагем. ба тарзи ҳашар халқ бо сардори Ақулов Еркинҷон сардори карда истодем. мактаби кӯҳна вай буд. як синипа мисол 25 та хонанда мехонад. аз ҳамин мактаби ҷои танг будаги 4 та 5 та партаба сетагӣ мешинанд. мо ҳаракат кардем ки худо хоҳад ҳозир мана мактаба замонавӣ кардем 45 квадрат як та мактаб ҳаст кардем, як синипа 30 та талаба хонад. мо ҳаракат мекардем ки бо соли хони навба ва истифода тем ки бачаҳо тантанавор омада ҳикими сентар дар мактаб хонанд. қайд гардид ки пас аз сохта шудани мактаби нав мақомоти иҷроияи маҳаллии ҳокимияти давлатии шаҳри Панҷакент тамоми техникаву лавозимоти хониши муассисаро эҳдо хоҳад кард то ҷавонон дар шароити хуби таълимӣ
علم آموزند و در آینده صاحب کسب و صاحب تخصص شوند و وطن خود را آباد و رشد نمایند. ساکنان این محله ابراز داشتند که برای سزاوار و با شکوه پیشواز گرفتن جشن ملی هر تاجیکستانی را ضرور است که سهم خویش را در آبادانی و شکوفایی سرزمین گذارند. این بود که در نزد مؤسسه تعلیمی نو میدانچه ورزشی معاصر نیز بنیاد خواهد شد. آن از جانب صاحبکاری محلی مونیس عبدالله‌زاده در مساحت 30 بر 60 متر ساخته می شود. در اینجا برای دوستداران ورزش میدانچه برای بازی فوتبال و بسکتبال، والیبال و تنیس تشکیل کرده می شود. پس از افتتاح این میدانچه ورزشی جوانان وقتی بیشتری خود را در اینجا گذرانیده بدن خود را آب و تاب داده در آینده ورزشکاران نامی خواهند شد. امید دارند باشندگان دهه. ساکنان دهه روزی آبناک تلاش دارند که این دو انشاءاتی نقشه‌ای را تا مهلت معین گردیده ساخته مورد بهره برداری قرار دهند و این جشن فرخنده را با دستاوردهای نظررس پیشواز گیرند. من حقل فرکیجان تیمیروویچ ساکن دهه روزی آبناک جماعت دیوات یاری میباشم. من پیش از همه میناداری خود را و اساسگذار صلح و وحدت ملی پیشوای ملت و بعداً و رئیس ولایت سوخت رجب احمدزاده و رئیس شهر پنجکین محترم عبدالخالق زاده میرسانم که همه وقت با مردم دهه روزی آبناک هستند و با کل ساکنان دهه روزی آبناک میناداری خود را میرسانم که با یک شوق زیاد خواستیم یک مکتب زمانوی در دهه روزی آبناک بنیاد نماییم. برای دستگیری مردم دهه روزی آبناک میناداری خود را میرسانم. بگذار تاجیکستان ما همه وقت تنج و آرام باشد و وقتی ما جوانان و وقتی ما تاجیکستانیان پیشوای معظم ملت همه وقت سایبان باشند. در پرتو دستور و هدایت‌های سازنده و بنیادکارانه پیشوای معظم ملت محترم امامعلی رحمان جهت وسعت دادن کارهای آبادانی و سازندگی و زیبایی و بنیادکاری بخشیده به سزاوار پیشواز گرفتن جشن 35 سالگی استقلال دولتی جمهوری تاجیکستان ساکنان شهر و دهاتی پنجکند از تلاش دارند. این است که در جماعت دهاتی خرمی در نزد مؤسسه تحصیلاتی میانه عمومی رقم 31 بینای علاوگی تعلیمی بنیاد می شود. آن از 3 آشیانه و 21 صنفخانه معاصر عبارت بوده برای زیاد از 700 نفر طلبه پیش بینی گردیده است. رئیس شهری پنجکند عبدالخالق از رفت ساختمان و از نوسازی بنا دیده نمود و با مسئولین جهتی در مهلت معین گردیده با صفت خوب و از روی لایحه و طرح معماری زیبا به استفاده دادن آن دستور داد. همزمان مسئولین جهت آباد و زیبا گردانیدن صحن مکتب و گرد و اطراف آن کبودیزار کنی نیز موظف شدند. باید یادآور شد که در مؤسسه تحصیلاتی میانه عمومی رقم 31 نزدیک 900 نفر خوانندگان تعلیم و تربیه میگیرند و بنابر کم بودن جای نشست برای محصلین ساختمان بینای علاوگی آغاز یافته بود، ولی با سبب‌های گوناگون آن به تأخیر گذاشته شد. امروزها با مبلغ گذاری مقامات اجرایی محلی حاکمیت دولتی شهر پنجکند کارهای ساختمانی و از نوسازی و آبادانی دبستان با مرام ادامه دارد. همچنین در همین روز رئیس شهر پنجکند عبدالخالق زاده با فعالیت مرکز تکنولوژی معرفت پرور دانشکده آموزگاری تاجیکستان در شهر پنجکند، کالج تکنولوژی و اینوواسیون در شهر پنجکند، سردخانه برای نگهداری میوه و سبزیجات شناس گردیده بهر بهداشت کار آنها با مسئولین دستور و سپارش ها داد. گزارش مؤسسه اتملوی و شاه حسین صالحوف. با مقصد تطبیق امر و فرمانها، سپارشها و نشاندادهای پیام پیشوای معظم ملت پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امامعلی رحمان به مجلس عالی جمهوری تاجیکستان که سنه 16 دکبر سال روان ارائه گردید وابسته به استفاده مقصدناک نیروی برق سر وقت پرداخت نمودن مبلغ‌های استفاده برق و همزمان پیشگیری از روندهای نامطلوب با راه غیرقانونی استفاده نمودن نیروی برق در تالار خرد کاخ فرهنگی شهر پنجکین
تحت راهبری معاون یکم رئیس شهر پنجکین صابر صبورزاده با اشتراک پروکرور شهر پنجکین، مشاور عدلیه درجه 1 اسکندر رحمتزاده، معاون سردار شعبه وزارت کارهای داخلی جمهوری تاجیکستان در شهر پنجکین عثمان عمرزاده و راهبریت و کارمندان مسئول شبکه‌های برق شهر پنجکین، راهبران تشکیلات اداره‌ها و دیگر مسئولین یک ملاقات برگزار گردید. در آغاز این ملاقات معاون یکم رئیس شهر پنجکین صابر صبورزاده به حاضرین اطلاع داد که ما باید همه دستور و سپارش‌ها، فرمان‌ها و خاصه نشاندادهای پیام پیشوای ملت پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امامعلی رحمان را که در جریان ارائه پیام نوبتیشان به مجلس عالی جمهوری تاجیکستان ارائه کردند در سمت استفاده مقصدناک برق، صرفه نیروی برق و همزمان سری وقت پرداخت نمودن مبلغ‌های آن از تمام امکانات‌ها ثمرناک استفاده بریم. پروکرور شهر پنجکین مشاور عدلیه درجه 1 اسکندر رحمتزاده به حاضرین اطلاع داد که مقصد و مرام این مشورت پیش از همه معین کردن وظیفه‌های راهبران تشکیلات کارخانه‌ها و شهروندان در سمت استفاده مقصدناک نیروی برق، سری وقت کم کردن قرض مبلغ‌های نیروی برق و پیشگیری از استفاده غیرقانونی نیروی برق به شمار می رود. در این مشورت کاری سرمهندس شبکه‌های برق شهر پنجکین شاروخ شریف به حاضرین اطلاع داد که پس از به انتشار رسیدن فرمان و دیگر دستور و سپارش‌های پیشوای ملت پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امامعلی رحمان از طرف شبکه‌های برق شهر پنجکین در همکاری با مقامات اجرایی محلی حاکمیت دولتی شهر پنجکین، مقامات حفظ حقوق خاصه پروکراتور شهر پنجکین در این سمت کارهای ترغیباتی و تشویقاتی وسعت داده شده جهت استفاده غیر مقصدناک و با راه‌های غیر قانونی استفاده نمودن نیروی برق تدبیرهای ضروری اندیشیده شد. در این ملاقات مدیر شعبه رشد اجتماعی و رابطه با جامعه دستگاه رئیس شهر شیرینشاه نوراللهیف اطلاع داد که یکی از هدفهای اساسی که امروز در نزد ما قرار دارد با هر راه و واسطه واکنش با افکار بیگانه و خبر و گزارش‌های غرضناکی که توسط سامانه‌های اجتماعی پهن می شود و امروز مردم شریف پنجکین خاصه جوانان باید علیه تروریسم، اکستریمیسم و دیگر عملهایی که برای رشد جامعه ما، امن و ثبات ما یک نوع تهدید ایجاد کردند با همه امکانات‌ها مبارزه را تقویت بخشیم. پروکرور شهر پنجکین مشاور عدلیه درجه 1 اسکندر رحمتزاده در این مشورت باری دیگر تاکید نمود که مسئله استفاده مقصدناک نیروی برق، پیشگیری از استفاده غیرقانونی و پرداخت مبلغ‌های استفاده برق تحت نظارت بی‌واسطه پروکراتور شهر پنجکین قرار دارد. در این مشورت باری دیگر راهبران تشکیلات و اداره‌ها آگاه کرده شدند که آنها باید سری وقت مبلغ‌های استفاده برق را پرداخت نمایند. در صورت بی‌اعتنایی به این مسئله نسبت آنها چاره‌ها اندیشیده می شود. همین طور در این مشورت راهبران و دیگر مسئولین وظیفه‌دار شدند که در سمت اجرای تدبیرهایی که از طرف دولت و حکومت جمهوری تاجیکستان سفارش‌ها و نشاندادهای پیام امساله پیشوای ملت پرزیدنت جمهوری تاجیکستان با یک مسئولیت جدی مناسبت نمایند. گزارش عباس همراساده و طلبشاه توشیف.
дар коллеҷи тиббӣ ва коллеҷи омӯзгории шаҳри Панҷакент бо донишҷӯён вохӯрӣ баргузор гардида, дар он муовини раиси шаҳр Мурод Шукрзода иштирок ва суханронӣ намуд. Аз ҷумла афзуд ки паёми навбатии президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон дар бораи самтҳои асосии сиёсати дохилӣ ва хориҷии ҷумҳурӣ ба Маҷлиси Олии кишвар ҳамчун давоми мантиқии паёмҳои солҳои гузашта қадамҳои навбатии давлат ва ҷомеаро ба сӯи бунёди давлати демократӣ, хуббунёд ва дунявӣ дар паҳнои амалкардҳои сиёсӣ, ҳуқуқӣ, фарҳангӣ нишон дод. дар паём бештар вазъи маънавии кишвар мавриди таҳлили амиқи ҳамаҷониба қарор гирифт. аз ҷумла ба муҳимтарин масъала тарбияи насли ҷавонон таваҷҷӯҳи махсус зоҳир карда шуд. президенти мамлакат дар бораи мақом ва саҳми ҷавонон дар пешрафти имрӯзу ояндаи тоҷикистони азизамон сухан гуфта, оид ба истифодаи имкониятҳои бузурги ин нерӯи тавоно ва ояндасоз дастуру супоришҳо доданд, зеро обрӯи эътибори ҳар як давлатро шаҳрвандони бавру номусаш баланд мебардоранд. ба таъкиди сарвари давлат ҷавонон қишри фаъолтарини ҷомеа, идомадиҳандаи иқдомҳои неки насли калонсолон ва ояндаи давлату миллат мебошанд. бинобар ин дар ҷаҳони ҳасоси имрӯза ҷавонон бояд баҳри ҳифзу истиқлолу озодӣ, сарзамини аҷдодӣ, сулҳу оромӣ, суботу сиёсӣ ҳамеша омода бошанд. худ ва ҳамсолонашонро аз таъсири мафкураи радикаливу ифротӣ ва хурофотпарастӣ эмин нигоҳ доранд, зеро хурофот ҷаҳолат аст ва ҷаҳолат ба ҷомеа бадбахтӣ меоварад. илму донишҳо касбу ҳунарҳои муосирро аз худ намуда дар рушду илму инноватсия ва таҳкими нуфузи байналмилалии давлатамон кӯшиш намоянд. нуфузи давлат аз хулқу одоб, маърифатнокӣ, соҳибкасб ва дурандеш будани онҳо сахт вобастагӣ дорад. аз ин рӯ вазифаи оила, мактаб ва ҷомеа аз он иборат аст ки дар замири ҷавонон ҳиссиёти баланди ватандӯстиро тарбия намуда, бегонапарастӣ ва ифротгароиро аз андешаи онҳо дур кунем. паёми навбатии асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ, пешвои миллат, президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ки санаи 16 декабри соли ҷорӣ ба Маҷлиси Олии кишвар ироа гардид, дар воқеъ чун санади раҳнамои миллӣ барои сокинони кишвар хидмат мекунад. дар заминаи нақшаи таблиғотии прокуратураи шаҳри Панҷакент дар ҳамбастагӣ бо ширкати Садо ва Симо ҳар моҳ барномаи маърифати ҳуқуқӣ таҳия манзури бинандагон ва ҳамзамон шунавандагони радиои Панҷакент гардонда мешавад. дар барномаи навбатии маърифати ҳуқуқӣ намояндагони прокуратураи шаҳри Панҷакент, суди шаҳри Панҷакент, шӯъбаи минтақавии мубориза алайҳи ҷиноятҳои муташаккилона дар водии Зарафшон, мақомоти васоят ва парасторӣ, агентии ҳифзи иҷтимоӣ ва нафақа дар шаҳри Панҷакент ба саволҳои таҳиягарони ин барнома пиромони масъалаҳои кодекси оила, таъини нафақа, фарзандхонӣ ва ҳамзамон дар бораи пешгирӣ аз ҳама гуна амалҳое ки амнияти ҷомеа халал ворид мекунад, андешаву мулоҳизоти хешро баён карданд. яке аз мавзӯъҳои муҳими барномаи маърифати ҳуқуқӣ истифодаи сомонаҳои иҷтимоӣ буд ки иштирокчиён, намояндагони мақомоти дар боло зикршуда аз мардуми шаҳру диҳоти Панҷакент, хоса ҷавонон даъват ба амал оварданд ки дар истифодаи сомонаҳои иҷтимоӣ хеле ҳушёру зерак бошанд, ҳеҷ гоҳ ба афкори душманони давлату миллати Тоҷикистон, онҳое ки моро ба хурофотпарастӣ, ба масъалаҳое ки мардумро барои шомилшавӣ ба ҳизбу ҳаракатҳои иртиҷоӣ аз ҷумла терроризм ва экстремизм ҳидоят мекунанд, ҳеҷ гоҳ дода нашаванд ва аз ватани озоду ободи хеш ҳамеша ифтихор намоянд ва дар партави дастуру супоришҳо хоса нишондодҳои паёми навбатии пешвои миллат, президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ки санаи 16 декабр ба Маҷлиси Олии ҷумҳурии Тоҷикистон ироа карданд, тамоми ҷаҳду талошҳои хешро равона созанд. дар барномаи навбатии маърифати ҳуқуқӣ таъкид гардид ки боз як иқдоми пешвои муаззами миллат,
президенти ҷумҳурии тоҷикистон муҳтарам эмомалӣ раҳмон санаи 12 декабри соли равон дар иҷлосаи созмони милали муттаҳид вобаста ба эълон намудани соли 2027 соли байналмилалӣ маърифати ҳуқуқӣ пазируфта шуд. гузориши Аббос Ҳамроҳсуда ва Талабшоҳ Тӯшев. масъалаҳои ҳифзи иҷтимоӣ маъюбон яке аз самтҳои муҳим ва афзалиятноки сиёсати давлат ва ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистон ба шумор рафта, мунтазам ҷиҳати дастгирии ин табақаҳои осебпазири аҳолӣ тадбирҳои судманд ва созанда анҷом дода мешавад. дар толори бинои ҷамоати деҳоти Суҷина мулоқоти судманд бо волидайне ки кӯдакони маъюб ва бепарастор доранд гузаронида шуд. дар ин мулоқот қайд гардид ки маҳз бо шарофати сиёсати оқилона ва дурандешонаи асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ пешвои миллат президенти ҷумҳурии тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон имрӯз нафарони дорои маъюбият доштаи кишвар зери ғамхорӣ бевоситаи давлат ва ҳукумати мамлакат қарор доранд. чунончи сарвари давлат ҳамеша дар паёми худ ба Маҷлиси олии ҷумҳурии тоҷикистон дар бораи самтҳои асосии сиёсати дохилӣ ва хориҷии ҷумҳурӣ қайд менамоянд, ҳалли масъалаҳои иҷтимоӣ аз ҷумла ғамхорӣ дар ҳаққи гурӯҳҳои осебпазири аҳолӣ дар навбати аввал ятимону маъюбон, шахсони бесару бомонда, эҳтиёҷмандон ва нафақахӯрону собиқадорон аз ҷумлаи вазифаҳои муҳимтарини давлат мебошад. ин гуфтаҳоро мудири раёсати агентияи меҳнат ва шуғли аҳолӣ дар шаҳри Панҷакент Нигора Замониён тақвият дода қайд намуд ки раёсати агентияи меҳнат ва шуғли аҳолӣ ҳамеша омода аст то ин табақаи ҷомеаро дастгирӣ намояд. дар ин мулоқот намояндагони ташкилоти ҷамъиятии Нури Умед иштирок ва суханронӣ намуданд. аз ҷумла Саломат Аёзова зимни суханрониҳои худ зикр намуд ки ҳифзи иҷтимоии маъюбон таҳти таваҷҷӯҳ ва ғамхории махсуси давлат ва ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистон қарор дошта, ҳамасола дар қонунгузорӣ имтиёзҳои нав ба нав ба ин қишри ҷомеа муқаррар карда мешавад, ки ин ҳама аз иҷтимоӣ будани давлати Тоҷикистон шаҳодат медиҳад. инчунин ӯ дар идомаи суханронии худ зикр намуд ки мулоқоти мазкур дар ҳамҷоягӣ бо мақомоти иҷроии ҳокимияти давлатии шаҳри Панҷакент баргузор гардида, намояндагони мақомот омоданд то ба суолҳои ҳозирин посух гӯянд. дар мулоқоти мазкур суҳбати озод доир гардида ба суолҳои сокинон ба гурӯҳи осебпазири ҷомеа посухҳои мушаххас дода шуд. қайд гардид ки масъулин омодаанд то барои ҳалли мушкилоти онҳо ҳама чораҳои заруриро роҳандозӣ намоянд. дар фарҷом бошад, роҳбари агентияи меҳнат ва шуғли аҳолии ҷумҳурии Тоҷикистон дар шаҳри Панҷакент зикр намуд ки нафароне ки ба ҷои кор эҳтиёҷ доранд метавонанд ба раёсати агентияи меҳнат ва шуғли аҳолӣ муроҷиат намоянд ва агар ки ихтисосе надоранд, дар ин ҷо метавонанд ба курсҳои кӯтоҳмуддат ҷалб бигарданд ва дар оянда тавонанд аҳли оилаи худро саробонӣ намудаву зиндагии осоиштае ба сар баранд. гузориши Мартаба Раҳмонова ва Шоҳусайн Солеҳов. воқеан ҳафтае ки сифарӣ гардид дар хотироти мо бо рӯйдоди воқеаҳои гуногунаш сабт хоҳад шуд. инак ҳафтаи нав оғоз меёбад. мо ба ҳамаи шумо бинандагони азизу арҷуманд дар ҳафтаи нав пеш аз ҳама тани сиҳат, хонаи обод, бахту саодат ва муваффақиятҳо дар ҳамаи ҷоддаҳои зиндагӣ орзу мекунем ва ман умед мекунам ки мардуми Панҷакенти Бостон дар роҳи татбиқи сиёсати созандаи асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ пешвои миллат президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон саҳми арзандаи хешро мегузоранд ва мо ҳамагон ҷашни фархундаи 35-мин солгарди истиқлоли давлатии ҷумҳурии Тоҷикистонро сазовор истиқбол мегирем. саломату сарбаланд бошед.